Мен мектепке барачам. Айтайын сізге хабар. 7 жашны толдырдым. Ағамлармен бeraber мектепке мен yol алдым. Анам, бабам yanımda, гүлдестелер elimde. Vatanımda yaşayım, nasıl бақытлы insanım. Мен мектепке ашықам, очам мен танышмаға. Оглетсың мана тез-тез, оқымаға, язмаға. Ne için көпчек айлана? Ne için Sonya yıldızlar? Ne için kar, yağmur yağar? Kardan çıkar bulutlar. Mektep bilgi deryası, o deryaga çumarım. Çok meraklı sorularga elbet cevap taparım.